Ayo masuk gelanggang pasangan sapi nomor belung polo 2, belung polo telok, belung polo 4. Pasangan sapi nomor belung polo 2 Rindu Keton. Bapak Muammar Bang Sereh tempatipun badai mungking dajah. Sareng pasangan sapi nomor belung polo telok Putri ngalecer Haji Subaidi Keporah tempatipun badai mungking tengah. Jukan pasangan sapi nomor belung polo 4 Titisan Ganteng Abu Sairi beringin tempatipun badai mungking lauk. Kalaben erengan Setong Gending Sekar Jambu. Putri ngalecer kedua napa Haji Subaidi aniko sederi Keporah. Titisan ganteng Sendi Abu Sairi aniko sederi beringin Sekar Jambu karo Rindu Keton Seandi tretanmu amangan nape boleh putri ngalecer aniko bodo itu ngapa Haji Subaidi yo mas wak titisan ganteng sederi beringin kejunge yanto made kejunge ki bodo ibu di kamu amat yo mangas laju alus tengkak kulina Sekar Jambu Seandi Subaidi titisan ganteng Abu Sairi aniko sederi beringin Pak Kalebun nulis yo mas sakalang kong jakanja palungkunangan Sekar Jambu karo Rindu Keton